ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, napan ka di ije barangay hall akas tati itsuram? Apay aya? Anya ti itsurak aya? Ay, kita mandeta puruntong mo. But lang arudan. Ngam nagaygayad pa'y tamaysa. Aya? Naimbag man ta dinilaw mo. Sapay ada kano umay abwisita? Ay di mo man ibagbaga abwisita ti umay. Ha? Bisita kunam, saan kat abwisita? Ay mabwisitak nga min no maminsan. Ta saan nga umno? Ti umayan da iji barangay hall. Apay ang mabwisit ka kunam. Apay, anya ko mati aramiden da ije barangay hall. Umay da dumawat iti tulong. Akasla da pondo ama ited kadakwada. Papanamba daw, agsuksukat kamag. Jay mo't pagbadbadom ijay bangkag day taimbadom arumwar. Man ano kumangay? Nalaban, Mike. Kababain nga road amapan ka iti ayan dagiti tattao akas tatibadom. Apay, uyawin da yan, no kastoy tibadaw. Adda na uyaw a tao. Uyawin da ka ano kas tatibadom asumango kadakwada. Kababain. Apay kumakababay ngay. Kumaano na ang dudak, ang saan, Mike? Mala, ditakan. Na, pimanaw latan, uray kumano saan adaan tibado na. Ay, una yun ay adda pa'y takop jay jacket na. Nakitam ka din ni Kabadong, Marey. Naglugan mo't iti tricycle. Nay, apay nulimugan. Saan nga ta amabain akas jay tikawas na amapan ijay ilay? Ay, uray ni Inteng no daduma. No saan ko adilawan, saanan nga agsukat? Ngam no maminsan. Adda na uyaw a tao. Day tangarod ket ti kayat ko aliklikan no maminsan. Jak kayat nga uyawan da ni Inteng, takapitan ket nga rod. Ay, wala. Tapno maliklikan ti pananguyaw da. Pagbadum laangan iti mayat akawas. Iso abas tarumwar, kitaek no nagsukat metlaeng. Nay, anya day tayong sangput mo. Naggapu ka day ijay ili akas tatibadaw. Apay kumano kastoy tibadaw, kit nadalos mo't ako na. At dadagiti nakadisintay, ang tinakaw magayam tinggatang day tikawusda ng ina. Pagkunaamot at tinakaw. Adam among nga opisyal tuyang. Naglay nga kurakaw. Ado nga agpaiso ti proyekto na. Ngam ado mo ti kickback na. Kurakot da jayay. Tangiwat mo, mangag na ka ti akin aramid dita. Kaawa mo inagnaganak. Kin mayat no mangag na. Bareng agbalew. Sa bagay, maibilang abasol ti panagkurakaw. Ay kituwi na. Panagtakaw, kin pananglukot ti kasiyang aramay. At nakita ka babae ngay may dito'y barangay hawlang kahil. Asino mananday ta bisita? Saan ko nga mau? Nagsirip lang, mait. Di talang arubahan ti barangay hall ti nagpatinggan na. Ay, nakadisinte wano saan? Saan matanggal? Ordinaryo lang matikawas na. Agkupkupas amaaw nga dabot-bot iti gurong kang gayadan na. Nukas ta nga agkupkupas ti maong na. Kaawatan buwisita dita. Imbag, tasaan nga imay dimawat iti tulong. Urahik nga rod no umunag ng saan, mait. Ay no anda sumungad asaan anak kadisintay. Kaawatan buwisita. Iso andi mo papaod na ganun. Adda babae ijerwar kapitan. Kitkitaan na dagiti ubing agaayam di tarwar. Nakadisinte wano saan? Apay no nakadisinte aya. No nakadisinte, pauna ganyaw, no anyat gagara na. Ang mga no imbaon ti may sangay nga ahensya, wano saan kat opisina? Maawata kon kapitan. Ngam no saan adisinte, saan apaunogan, kasta kaday. Ay wala ta ang mga no umay dumawat iti tulong. Ang mga no buwisita only. Pagbalinin damot ngamin ng apagdawatan iti tulong ti opisina tayaw, kapitan.
Gaputain waras ko ide, di intagda arasyon. Ipagarop da nga ado pa ti indulin ko. Iso nga rod ka. Iso matati umay da subya-subyan. Ada pa'y nangibaga nga agrup-ro pa arasyon ka no ti kabildatan. Kumaano kasta ti aramid tayo may ngamsamot. Ay, mangiram-raman da kita. Tata, mabalin ka di tagdamag? Anya ka di dayjay balasan ka. Ado ka di ti marigrigat dito tata? Ay, adu kami balasan ka. Apay ka day. Ada ngamin kayat na ti tumulong. Mapan kayo dita barangay hall, tadamagan nyo kadagiti opisyalis. Agpaiso timbagak. Adu kamay marigrigat ditoy. Napanak ditan, tata. Angam didak masango dagiti opisyalis. Kinita daklaeng, ngam didak inkaskaso. Nay, apay nga akas na tinaramid daking kabasang. Agtulag ta, tata. Ibagam amin kadagiti marigrigat, taumay kayo amin dito igit ti kalsada inton bigat. Ada itad ko. Sige, tabagak amin marigrigat, basang. Asinaw, di kinasaritam itay ijay igid ti kalsada. Ya, magaya man din na, magtinagan na. Basta ko na, ibagak kanaw kadagiti marigrigat. Tamapanday, di igit ti kalsada intun bigat. Tada kanu itid na. Naa, apay ngay adi na inyo man kadagiti opisyalis. Ay, jak man amaw. Angam kunana may tanapang kano dita. Angam di da magkano inkaskasaw. Apay ngay adi da kaskaso. Ay madimot ati kasta nga aramid da. Ay, mas dawa nga ro, timbaga na. Makumikom da kanaw. Iso adi da sinangaw. Anya kumangay ti pakakumikuman da. At dadala ijay anak katugaw. Adamit ijay titanag. Kagawad, kin kapitan. Ada kumamot ng sango kingkwanan Ay, agpapadadalakit din. Adi nang sango iti dayjay babaay. Imbag ta nagkita ta maribanang. Maday tinaramid dagiti opisyalis di ta barangay hall. Apay ka de, mare. Anya tinaramid da. Adda babae anak kisaukin ni Badungkaw. Imbaga na nga ibaga kanu kadagiti marigriga. Ta umay da dito'y igid ti kalsada. Tadda ito da. Ha? Asino a babae? Apay adi nakisao kadainteng. Day ta kano ti dinamag ni Badungkaw. No apay adi nakisao kada kapitan. Amaw tinsungbat ti babae. Anya tinsungbat na, mare. Di da kano inkaskaso ti babae. Iso ani Badung kung adda iti igid ti kalsada ti kinasauna. Kasta ka de. Ay, kasaok tuman ni Intay. Apay nga adda kano imbay a babae di ta barangay hall. Ngam diyo kano matinkan kano. Asino kumaday ta babae? Mga no, buwisita manan. Dayta kat timadikan ka. No adda umay ijay barangay hall. Damagan nyo. No anya tigagara na. Kasanungay no umayla dumawat iti tulong. Oh, Ay katulungan nyo no adda lakit di maitulong yo. No adda mapan mangala iti dokumento. Alisto kayo, tagbayad. Angam no saan ngagbayad, di yo ikan kano. Ay, madimot ati kasta. Rupat kwarta kayo no kasta ti aramid yaw. agsublita man iti ibagbagam a babae. Apay, asino da jay? Saan kano adinamag ni Pari Badong tinagan na? Ngam, adda imbaga na kan ni Pari Badong. Anya ka nga iti imbaga na. Imbilin na nga ibaga na kano kadagiti marigrigat, tama panda ijay igid ti kalsada, inton biga. Ay, asino nga tati babae nga imbaga ni antim nga umay inton bigat. Jay siguro babae ako nam abwisitang kang. Ada nga agpay so babae asirip edi na minsan. Nakaragid mo't ngamin. Kunak ano umay dumawat iti tulong. Bagamot namin na saan ko apastrakain, no sana disintay. Jak mo ni namnama asaan mo't gayam abwisita jetaw. Ada kanu itid nakadagiti marigrigat. Anyay nga tatiitid na. Anyat amok pa'y. Di na tayo mo't kinasarita. Sikamot ngamin nanggal.
Imbagam ano saan adisintay kat saan mi apastrakain. Nagsimpleng tumot ti kawus na. Kunak ano saan abak nang. Milyonaryo gayam. Ay, si kamagayang balasang gaw. Ado ti imay marigriga dito igit ti kalsada. Nasaya at tata. Pagpilaan nyo ida, saggay sa amapan umawat iterasyon iti ayan ti truck. Sakbay nga ingkam umawat. Mabaling ka di amaamuan. No naggapon na ti rasyon, basang. Naggapo amin kanyak dagitoy, tata. Kaya't ko nga minatumulong kadagiti marigrigat. Anya? Iti kasta atak-tak daryaw, bak nang kayaw. Nagtaod ka na kayo ti rasyon. Apay, tata. Gapo ka dita sa anak adisente. Iso adi kay mamati amang tedak iterasyon. Ay, jak ninam na mabak nang kayo gayam, basang. Agasam day tamay sa trak arasyon nga iwaras yo kada kami ngay. Impaw it dagiti kabagyak dayta, tata. Iwaras mi kadagiti agkasapulan. Milyonaryo kagayam ading kaw. Uray kasta ti panagkaw-kawasyaw. Agiwarwaras iti rasyon ti babae asirip-asirip iday, kapitan. Baknang matgayam dayjay. Uwan nga raw. Ay sus, mabainak pa yan nga agpakita. Uray siya, kapitan. Imbagamot nga min asan apastrakan no saan nga aglanglanga anagapoy di opisina wano ahensya. Kasi nga mintilangan na nagsirip ijerwar ti barangay hall. Kasla marigrigat. Bilibak mo't iti kinasimpli na babae. Milyonaryo gaya mataaw. Nakitam no anya dagiti iwarwaras da. Napunno ti dakkel abag. Agdamag aktua no anya tilinaon ti bag. Napuno! Ay, agasam nga ti waras na no napuno ti may sa abag. Madlaw anadagsaon. Tamarigatan jay barito anang ibagkat iti inawat na. Maray, anya ka di tilinaon ti bag nga inted ti babae. Naga daw maray. Ada chocolates, groceries, imported pa'y gayam. Impaw it kano ti kabagyan na ije Amerika para kadagiti marigrigat. Imbag man, Maray. Nakita mi dayjay a babae. Ipagarop ni kapitan a dumawat kano iti tulong. Nagsimple nga ti kawas na. Ay, madeti inaramid yo, Maray. Kinasauyo kumaa, no anya ti gagara na. Saan kat abinaybayan nyo? Ay, wan nga rod Kamalay, ngagpaisaw. Gapo kano tanibadong ko tinapan ng ibaga kadagiti kakadwa. Ninayunan dati inted da kada kami kinibadong ka. Ay, kasta ka day. Ay, imbag man. No saan akinasaon ni badong ko itinasaya at dadya babae. Ay awan ko ma at tinaawat mi arasyaw. Chip, awan mo ti may nakipila kada kayo di barangay hall. Mabain kami jipaut. Idi ngamin imay ije barangay hall da dya babae. Impagarop ni angkal mapandumawat iti tulaw. Isuasan mi nga ingkang kanaw. Gapo ka day, tasaan nga aglang-lang abak nang? Kaslakastan Ay na, Chip. Saan ko mga ibasar iti akin ruar alanga? Sakbay akalangan ti may sa atao. Itala nga maamiris mi ti kinamaditi inaramid may. Imbaglakid din tanagkita kami iti igit ti kalsada. Iso na iranod kami ti tinwaras na anasyon. Wen, Chip. Inteng, made ti inaramid mo. Imbagam asaan nyo apastrakan ti saan adisente. Bak nang matgayam jay saan nyo nga enkaskaso. Uwan nga rod. Awan lakat nga rod inted na kada tayo. Jesus, pati dagiti kadwak nga opisyalis. Saan nga men ati akin ruwar nga arwaten ti panghusgaan iti tao. Anyat kayat mo asawon ngay. Saan aga puta simple jay tao kat saan yon nga italtalak. Ah, Uray simple, nubak nang met ti panagpuspuso na.
Ay, sa bagay, husto ta ko nam. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti kawis na. Pudno dayta. Adda nagkawas iti napintas, ngam rinuker met gayam ti aramid na. Kabailan na timang luko iti pada na atao. Uwan nga ron. Manipod ita. Ikato kunti ugalik amang husga. Babaan iti akin roar alanga. No dikit iti kaunggan na. Ay, Kapitan! Pudno dayta. Saan ahusgaan ti tao? Babaan iti akin ruar alanga. No diket iti kaunggan ti maysa a tao. Hala sige! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya, Angkal. Kaano pa'y? Nakadamagam. Isumatimbaga ni Jose akaroba da. Anya ka no ti impatay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas iti dana. Ay, ang mga no cardiac arrestment. Nalipatan na kit ni ati mangas, Angkal. Saan man mo't arabak warong? Ay, saan ko mat nga irabrabak, Angkal? Imbagak lang matipod now. Nakalungunon mo no mapandapay lagu matang itilungon na. Saan ko matan ang nadamag day ta, Angkal? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Kakadimot makilamay inton rabe ay ba daw? No dagasin na laki din ni parenting Dagasen na ka. Nga main takrut day jay amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimait, no may nimbari banang. Ay katuan ngam agawid tayo adagos San tayo nga agbayad, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay, agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. At damo ni Mariba ng akadwa kinchay. Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwayon tao. Nagado ti tawang, Angkal. Agasong nga iti kapi nga iserve da. Ay, mangtagta iti tulong tayo tapno ada inayon da nga igatang iti pagkapay. Ala, intay di unat. Mangtagta iti tulong. Sa nabalik ni Banang, napan nakiistorya kadag iti pada na ababakay. Unang, Angkal. Intang aruday. Naangay day ti amiteng, tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay, isong mati matulungan, no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro, no namatayan, agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta kat ited iti natayan. Dakkel ama itulong dayta iti nagminatay. Aywun maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayaw no kasta ti aramiden tayaw. Naskan nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tengel iti makolekta. Kentap no adamot mangimanihar. Ay kagapot ta sikat ti nakapanuno maray. Ay katsikan ati mangidaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kamuten iti kakadwam makatulong ken ka. Ano ito nagmimitingan nyo, barangay hall? May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Kanya tulong da ita? Ada ka di may tulong da kanya? No may saka amimbraw, agbayad ka kada adda matay.
tulong mon iti masagnan. Inton si kamet ti awanan gasat, si kamet ti matulungan. Mano ti singiranda kada mimbraw. 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakkelang ngay day ta 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dag singir. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod amin bro. Ay madin sa day ta. No ngay ado ta gigiddan na matay. Manungay ti bayada. Umanlugog ka kada iti binuangay ni Marikwanang. Apa nagtitinulaw. Ay, kato na paray. Makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, ngagminatay. Ay no siya, jak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda ka mo't apilpilitay na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka. No nituyang ko ti awan gasat na. Ay, saan mo anam namaan, Ta saan ka mo't nga ron ako mapang? Di la membro, Uray sa anak ko mamembro, kit tulungan da. At itinulong nga ron ako na yaw. Ay, daya mo't kasta. Kaya't matulungan da ka. Ang di mo kahit itumulaw, kumapang ka pa'y, Tata, adaduan nagiddan api musay amin bro. Agbayad kayon. Anya, dua manay. Payaya nga gidanda matay, kit awan kwartak. Kat anya ngay nga rod. Ay, inton maminsana ka nga agbayad, awan pa'y kwartak. Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maitatitulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda ati may remedyaw. Aguray da, ingana nga adda kwartak. Umay kayon to agbayad iti barangay hula, tata. Saan akong nga agsubli dito, itain maya motan. Imbag ta na sabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngamin agiddan dagita amatay kat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga inted ka. Apay ngay adi na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Maala siya kung timang tay basang. Pasinsya amon ni tatam abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaron no, nga umayak ag singir, da kayon to ti singir ak nana. Saanon ani tatabadong? Maala dalatakan ka day tabasang. Iso na laang takan ayunak nga adda ije bangkag. Nakasingir kayo ka din ako liktors, tain tayo itad titulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong, di na kaya tiag bayad. Pudno day ta kagawad. Mano ka din anatay, ti saan na nga intad titulong na. Dahito itanlo anaw de, di na pa'y intad. Unay mo ni tatabadungan. Damagag tupay, no bayadan nan to. Tano saan? Ikatantayon amin bro. Ay, naimbag ta nagkita tamaray. Apay, di mat kano kayat ni pare Badong ti agbayad, no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayo nak ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singair, taiso ti adda ijay balay. Ay, di itid da nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makumplito. Kasta ka day, kapitan. Mala, tamapanak to kin ni Marikwanang, takitaag numanupay ti saan nga inted ni Badong. Apay nga min akas jay ayan ni pare Badong. Kat saan mo't adakas ti tumulong, kadagiti ka baranggayan. Ay na, pasensyaan yun, kapitan. Bayam, bagbaga aktaw, bareng agnakaw. Ay, Badong, apay aya, di mo bayadan ti pagrebengam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Ta sinupusupan ka na ni Marikwanang tirumbang abayadam. Nay, binayadan da bagaya may. Ay kibaya mo na. Ayawan na talaga tibayin mau. Apay abaybay am ako nam. Ingka kidain. Adda nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta amin. Ngayon baybayad ka, kas tulaw. Na, asino ko mga iti mga isublay.
Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong ma. Ha? Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay ah. Ay na agbayad ka kiday no adda umagsingir keng ka. Tano si kanto matag kasapulan iti tulaw. Matulungan kanto mal. Unay lakit ni Tata Badungan. Tiwod amang tag iti tulong itinatay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti masaknan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot dayt na kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak da, tadak kala katulungan daday ta magastos, kabayatan ti damay. Ay, wen ang kagawad. Lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad duma pa'y akasapulan. Ay, wen nga rod. Iso an nasaya at daytoy grupo an nabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang a barangay tikas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mati makulik ta ama itulong iti masaknan. Tilang maday, no adda tikas kinitata ba daw nga nagrigat nga agbayad. Podno day takunam. Iso nga adda paglintagan a pinutarnay. No ada saan ang makabayad iti mamitlo, maikat. Husto dahi ta. Tapno agnagam tinagrigat nga agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pailabayadan ti insupusup ko, kat adda manen matay ay maikatan. Amo na ka di dahi ta napaglintigan? Amo ni Kabadong, taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingkay di balay da ijay laod Madama amalamlamayan ti isingsingirak. Agsasaro no lakit ti matayag. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak laang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanun to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no sika ti madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagbilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Yeah. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Marikuanang. Apa nagtitinulaw. Ngam may saka kadagiti narigat kanong agbayad. Ay oray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. San ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mo. Apay kumakasiyak. Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Ha? Mapukaw ka kaday? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamot ti mapukaw. Mabalin aya abalkutan ka iti ulos. Sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendad dumapay ang masapsapol. Naamiris mo kaday ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito'y sangot ti Tersina, kukumaray. Itaman pa'y, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Wait, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anaawata kaw. Nasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pay lagbayad. At na era na kwarta, may.
Iso amang tedak, iti pundo may, kanituyang ka. Ang mga no, adan tumanan daksang gasat, nga kasapulan iti tulong. Kat awan ti maira na akwarta may, maray. Nasaya at dayta, kabadong. No kasta ko ba amin bro? Di awan parikot. Good job, Nana Juanang. Mayat timbangon mo aganwat apa nagtitinulong. Si kamot tatabadong nasaya at tanaawatan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangal. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay, sa dino ti papa na maritoyang. Di mo ayamadlaw ang nakasukatak, maray. Itala nga nakita ka nakasukat. Mapanak makikasar di taabagatan. Awan gayam. Addag kasar di taabagatan. Sumaruno ni Badung ka, maray. Ay ngam nagdakkel mo tanday ta hambag mo. Kaslama mapangka makichenda. Si kaketi mo, maray. Kasla saan ka at taga-kabildatan? Daytoy ahambag. Pangikarga ak iti iyawid ko ak karni. Wen, ngam dakkel unay day ta hambag mo. Kalalaingan na, maray. Nagado ka amadildilaw mo. Mapanak man langan. Bagas ken asin ti mapan mo gatangan ijay tersena ni Marikwanang, Unantay, day talang matgayam. Iyawid mo adagos, takasapulak. Agluto ak iti pangaldawan ni uncle mo. Unantay. Ala, ingkan, tanay, aldawan. Sa dino ti papanam ko araw, magmagna kamay. Di ta tersina ni kagawad ko anang tata. Siyak, mapanak ba dita kasaran, dita bagatan. Aguro-urayak, ti pagluga na ka tricycle, tamasadutak amag na. Kasta ka day. Inda na, yung kasaran, ta makipangantay jay. Ibabaon nakmat niyan ti kabanang. Bayam daytan. Daramiday, mapan mo ala yung tricycle mo, tamapantan yung kasaran. Darasan, tani nagpudot. Ha? Ay, sige, tataba daw. Urayan nakarad di daw eh. Ay kunak no nakalutok handong na. Mabisin akon. Ay na, anya ko mati ilutok. Katjay imbaon ko ang mapan gumatang iti bagas. Saanan ang nagsubsublay. Hindi ko araw. Sino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko? Kino nasabat ka. Inlugan na ni pare Badong iti tricycle na. Anya? Iti panagkunak at mapanday di kasaran di taabagatan. Ay, unay matanday jay akwarog. Inyawin na kumapay mat ajay bagas. Awanan ati kanin ta. Mabisinan tan no kastoy laeng. Hey? Jakla ko man imbabaon. Syakla ko man tinapanggim matang. Ay, saan pa'y anala daw ti amin? No siyak ti baon mo, sigurado ang magatang ko dagita nga ipagpagatang mo. Saan ka amapan makikasar? Nambarak ko ma. Naumaak nga umat atindar kadagiti kaskasar. Jak tupay kinayat talalaan dak aninong tanauma akon. Sige man langan. Si kanti ibaon ko amapan gumatang iti bagas ken asin. Tingay igatang ka. Apay, awan kwartam dita. Ay, pulos. Ay, syakla amin ti paggapuan ti maigatang dito balay. Sige, mabiit lang, tainak mangala. Yati makunam ko araw.
nagmayat ti makikasaran niya. Wan nga raw tataba daw. Nagado ti makikita ka nagpipinta sa checks. Naking kakay. Aguma ka, kwarog. Itamaw. Ninanatuyang madya madamang agsalsala. Ha? Ay, di lang mabay na bagitan. Widawid na jating nga. Yung kaparat na ranon na. Ay, pakpakawan mo ta. Nakita na ko na ya, nagsala iti kasaran. Tapno tumurad ti pakinagamaw. Inta pa idean ti agi inaom tamakisap ta. Ay, uray nga ta na parang-parte kak iti kastaunay. Jak kayak ti agsala. Kababain. Ay, aguray man. Kapapan ko man ayapan ni Tuyang kong agsalsala di tating nga. Ay, Tuyang! Ay! Nagmayat yang salaba daw. Umay kamutan tapno mawagwag dagitak taba di tabagin. Hindi ka lang mabain. Imbag kumamot ano magbagay mo ti agsala. Na, bagay ko mag... Anya bagay. Katawan da kan dagiti tataw. Anya ko magbibiyang da. Tinapatag, naragsaka kita. Tinakman pakibiyangan si kabadong. Aramidam ti kayat mo. Aramidam mo ti kayat ka. Sigay, agsala tayo! Payakas lawan tao di tabalay da pare badong kan marituyan. Talaga nga awan da, kapitan. Tanapan da nakikasar di ta abagatan. Aya! Apay, saan ka amapan, kapitan? Ay, pampanunutek nga ron. Mayat matkid din, saan ka amapan, tapno ada kadwa ni Maribanang di ta balayaw. Ay, natang manan ti lutlutuan na si daan may. Impaunak nga ron nga umay gumatang iti bagas. Manukilaw. Ang ay, sa anak sa gumatang Apay mo ta saan? Inaksala iti kasaranan. Pamasahik ti inted na nga igatang ko. Kapitan, kayat mo, tamaungtan ka. Ay, ore maong tanak basta mapanak iti kasaran. Ay, anda umay at tricycle. Ay, agluganak ditan. Sige, tataba daw. Nag-inom ka, tanay nagado ti arak na inuman da ni aw. Ay, wanyarad kwaraw. Medyo nabartagaksan. Sanpay, kit no napigsa ka paila nga agigop iti digaw. Kasada malay bagatay sa amin. Kit no nakamano ka na malukong ti digaw. Ay, gaya man yan. Kahit nanawa mo't lang ni nana to yung agsalsala ijay salunan. Imbagang ngaron nga isardingdan. Inungtan na kiday. Baybayam nga minang. Hindi lang mabayin. Yung malang maaramid nagsala-sala di tating nga. Pakpakawan mo ta. Nagadwa babalasang ang makakita kanyak no siya. Di ureawan. Nagurayak matlakit din ije balay mi mare. Ngam awan matlat mauray kon nga inteng amang yawid iti bagas. Napan nakikasar ni kapitan mare. Kayat ko ti agungad. Angam awan mat dito iti ungtak. Ado ti kakaroba tayo anapan. Ay, iso matlagayam Wan. Kat mapantamot din makikasar, maray. Kayat mo? Ay, no kayat mo. Ay, di kayat ko matan. Sige, mapantan, maray. Wan, mabiit lang ta erikip kon dahito tersinak. Ay, urayan nak, mari Tamapan kumat alaan je balunot ko ija balay. Taapay. An-anwam day ta balunot mau. Ada pangaramatak, mare. Ay, shh! May sakamat dito tengat lamesaanan ko raw. Sika ni uncle ko nga inteng. Adinak pa yan mabigbig ka po iti bartek mo. Nabartak kami nga mingkini tataba daw. Ayan na nga ni pare badong. Nay, napanan man ngay. At lang dito itay. Ay, tila napananan. Nagtugaw kakit din tayo kinumtang kay. Ay, kaya't nakapagsalaan ija salunan kay. Hindi aksat ka pa'y. Tapno nalalaing ka naturturid kang agsala. Ay, wala niya. Pampaturad ti arak ang kail. Ay, kunakon kay. Umay kayumot laang ako kumarik dito'y kasaran.
Simurot kami taada kayo mo dito. Mare, nakitam ni Inteng. Ah, imay ni Kapitan. Jakmat nadlaw maray, tamumutan, idinalpasak ang nagsala. Imaya kun adagos dito'y kusina. Di mo ko naan asikatimay sa kadagiti para lutaw. Ay, imposible nga agbalin ka para luto, Marituyang. Kat no dinengdeng laang mati amom alutway. Ay na, ay, para isupot ter aramida dito'y. Naa, napunno nga rudin aday tasupot mo. Hambag ti awit ko, kukumaray. San lang abas Iyay. na supot. Ay, Marituyang. Ay, nabartag ka din ni Badong mo? Saan mo't ikunak, maray? Na, ay kita amaw. Isumot tan di agsalsala ijay nga ti salunan na ahun nga rod Kita akman. Nay, nalaing mo't gayam asumalan ni Badong mo, Maray. Ay, awanan. Nabartakan ni Batong Kaw. Unang kail, nagsat lang. Santa ba yan na bartay? Kwarag! Oy, kwarag! Ha? Sino kay tayan? Ay sos, nabartakan at talaga ta di na kun mairupaan. Si kanyan tibana nga. Siyak ni kagawad kwanang. Ha? Ay, ayan nga ni Uncle Gaw. An-anawaan ni Antem, tadwadan ka ni kabadong agsalsalay di salunan. Ha? Naglingdan. Mapanak sa mo makisala. Sige pare, agsalata. Eh, itala na amuak at nalaingak gayam nga agsala. Ura siya karon pare. Ganambam, no niya pa din na-discovery dito yung pake. Ano yan? Siya ngayap di katatarakyan dito yung tiro ang kabildatan. Tumigil ka nga. Ah, Katno ako. Ay, Badong. Katawaan na kayong dagiti tao dito kasaran. Isardeng yun ang salat. anya katakat katawanan. Kano palpalakpakan ka kamay. Ewan ba rin? Sipasak. Ay, na. Kasta unay aragsak na mangbuy-buya iti salami. Agawid tan Badong. Nabartakan. Anya ka po. Si Kalaan, si Agaway. Kag, asino nga iti kadwak amang yawid kadagiti. Kukun ken ulo ti baka. Ha? Ayun na niya. Ay, nagrigat nuhol apon di tadalan. Ayun na. Awanan di si Dainta iti makabulay. Iso nga kumay kanta gawitan. Ay, wait. Ay, babay, paray. Agawin kan. Panawan na kon. Wait, iyawid mi nga ron dyan ulaw. Kin kukod, pare. Kung may kantulat na makipulutan ay bukayad ma. Sige lang. Ituloy mo ti agsala, pare. Yan. Maray, nakadkadlaw mo't ako kud ti kargaday tahan bag mo. Un nga rod Madlaw ayan. Saan ko na? Ay na, kita man na. Rum war day takuko ti babaw. Aywan! Ay sus! Nagluko mo din dahil ako ko. Ay, nadagsin sa unay day ta iyawid mo, Mare. Adun sa unay nga minti karga tabag mo. Pudno, Maray, ang mga no agsakit ti abagam ang mga way. Kasano ko mga agsakay? Kat adamot ni Batong ko akadwak nga agaway. Marituya, amom ti kasayaatan nga aramida. Anya, maray. Bingay-bingayam dagita ako kod. Itad mo kanyak ti Maysa. Kat timat Maysa kan ni Marikuana. Wan napnadamo si Daag. Ayun anya. Wan, Mare. Maday ti agim imot. Unag paiso. Ay sigay, bingay-bingayot laangan kada tayong agkukumaray. Kasanungay, Mare. At saan mutan akayak ni Kapitan ti agaaway. Win nga rod, kukwa na mutan jay salunan. Ay sana mabalin, inak pagawidan. Amok lata no pangan ano am day tayong tugot mo abalunat, Maray. Amo, Mare, para lang ka ni Kapitan Dayta. Wan, Mare.
tapno mapaawid ko. Sana ka na, Bartek. Iswa, di nakpagaw-awidan. Saan ka pa'y anabarte? Kat agdiwer-diwer kan? Di mo ipakpakita data balunod. Diyak kabutang data. Saan mon akabutang dayte balunat ka? Saanin? Iswa, panawan nak dito taagsala akman. Nungay ibagakken ka nga adda kukod ayawid ka. Ada inalam? Katwan, Ay, kat no di mo kayat ti agawid. Agbati ka nga rudan. Ha? Agsala ka aging ga itikay kayat mo. Nagkunakan ka. Ay, gawin akon. Yang ngerta data kukod. Ay, ni kwarog nga. Ay nabartak may. Pinakayaban. Igupon mitidigo data kukod. Sino dito itinalas-las tawag? Ngam mitisak, ha? Ay, kwarog! Ha? Kati pagkukungtap. Dagito amin natatao dito'y kasarana. Awan babainda. Ay, agawid tan. Nabartek ka. Saka ti agaway daging kang at damadanog ka. Ay, madiati agdano. Ay, agsublikan daw. Apay nga agsubliak pa'y langay. Ay, napigpigsa ka ngamin inton makainana ka. Ah, Ay, nabartek ka. Iso ang nakapsot ka ita. ayun na niya. Apo, nagadudagiti na pintas sa babalasak no agsubli ka itong bigat. Ha? Walang kahit. Mawata ka. Agawid tangaruday. Nay, saan ka mo't anak kasukat ita, Mare? Ngam nagdakkel mananday tabakbaklayam nga hambag mo. Kat mapanak manen makikasar adi talaod. Naa, amin samot ka nakasaran kat atin daram. Imbagakin ni badungkaw asumarunaw. Ay kat sumaruno kami mat nga ruden akan ni Mariba nang inton madamdama. Ay katun mapantayo amain. Kuwan, tinapatag, awan ar-aramiden tayo amade iji kasaran. Kadagijay kukod nga inyawid mo, Maray. Impakadam mo laang dagijay. Una, imbagak apagbibingayan tayo kada kapitan. Ay, nairaman kami pa nga opisyal. Ay kasta talaga, amaray. Uray kita enton sumarunaw. Naynayunan dantaw ti itida. Ala sige, nanatoyang. Inkalat ta makikasar. Tinaskan, awan ti madingar arangitan. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fuji Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag